Bismillahirrahmanirrahim. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Tasin Mim. Tasin Mim. Swalay mataw ko pakaanta panyanon. Tilka ayatul kitabil mubin. Giyaya na mga ayat ko kitab miya kausay. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Mbetian Amerika susabad kututulan ko Musa gusto Firaun si kubenar. Abagyan upagtawa kipaparatiaya. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Mataan na so Firaun na mipupuro ko lupago biliwin yan so tauro na miyang beebed. Pangangarasyan yan so sabed kiran. Pupenumbaliin yan so mga watairan na mga mama. Naplambaan yan so mga babay kiran. Mataanas kanyan na miyabeloy apad ko pupemaminasa. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Na kabaya ami ya ikalimu ami susirana pia mga rasyan kulupa. Gubeluin nami sirana kekaunutan. Gubeluin nami sirana mga waris. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Gupaka kepaar nami siran kulupa. Gupakilay ami kupiraun gusu haman gusu tantara irana dua apuun kiran susiran na ipkelekiran. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Na inilah mami ko Yohanida inaw Musa. Apakah susuangkas kanyan? Na ubang kakelakan sabah kamaratais kanyan na anudang kas kanyan ko kaluda na nail. Gudikap kelek, gudikam bubuko. Mataanas kami na pekandud namis kanyan sirka gumbelui namis kanyan apad ko mga rasol. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Namiatoon kanyan o mga talok ko Firaun. Kakagya kebelay ko bagyan nira nariduay gubuko. Mataan na so Firaun gusto haman gusto mga tantara irana dua na miyabeloy sira na mga ribet. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Na Pitero o Asya, akarumau Firaun, ipekap ya ginawa abagyang ko gubagyan ka, di niyong bunuas kaniyan, masih kena makaumpiar kata, udi na kwantas kanina watata, asiran nadiran maiinang ka. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Na miyabeloy supuso inao Musa makakawang, mataan na may tubo na kapayagiran denuto uda ami teksa supuso yan, kaad mabeloy apad kumya maratiyaya. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Na Pitero yan kubabay niyan, atun dugang kas kaniyan na tiyaw dan yan skaniyan sa mawatan na siran na diiran maiinang ka. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Na inernamis kaniyang kupapamakasasurun sa paganay, na Pitero o babay niyan, ino uturuungkor kanu sutaw ko isa awalay at tagikor nirans kanyan narkano, gusiran na siya nirans kanyan. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن
ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Na pia kakasuya miskan yang kiinaian kaan maka pia aginawanian guan di makam bubuko guanian katukawe amata na sudien di wala na benar na ugaid na sukada kelangkiran na diiran katawan. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Na kagia ai sampai ko kataruto po bagrian gumi kesad na bigana miskanian sa ungangan gu katao na lagi dayama na kambalas yami ko mipipiya piya. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Na sumiuld ku bendera inged si ko masa akalilipat utauron na miya kato onon sa dua mama agi siram buno giyang kaya aisaon na ped ku tampil rekanian gugiyang kaya ikadua na ped ku riduinian na miyang nirkanian sa tabang suped ku tampil rekanian si ku ped ku riduinian na siyuntok skanian umusa na miya patay niyan piteruyan agiya na ped ku geleb ku syaitan mataan na skanian na riduay ya pekadede gemapayag. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Piteruyan kadnang ko mataan na saken na kian derwa ka angko ginawa ko na napi iya kung ka na niya pianian skanian mataan aswalla askanian sumanapi ya makalimuon. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Piteruyan kadnang ko sabab ko kini pangalimuon nakarakan na dia kudin mabelo ya tabanga umangararatay ungar. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Na kiapitaan ku bendera ing demaalek apa kata tanaan yani mapenggulaulan yan na samau to na sumia kita bangun kagee na kita bangun peman pitero unu Musa amataang kaati tuwariba tamapayag. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Na kagi amakedia tia nakapetanian suridueran na Peter opo kitabang hey Musa bangka kadia tambunu unakung kalagi dukia pamunu ka sa tau kagee da akadiet ka arwar sa kabaluing ka atali bunu ko lupa guding ka kadiet baka mabeloy ya pedek ko pepemangumpia. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Namia kaum maama apun kukili du bendera ing daging gegeun piteruyan hey Musa mataan na sumangan aku de na pepagupa katang kairan kambunuung kairan na awaka mataan na saken sama kapantag reka na pedko pepemanguyaw sama pia. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Na miyawaro ap kelekanu manayaw sama penggulaw lanian piteruyan kadnang ko sabta kong kapuun ko pagtawa mga derwaka. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.
Na kagi makasangor sa tampar sama diyan na Peter uyan. Ubabusukad ng kunang gunanaw na kunyang kuunto lalalan. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Nakagi makaumakuig sa Madian. Namiato unyano na madaklataw apapamanagubsiran. Gumiato unyan ko kababaan nira na dua ababay apapangaran niran so mga kambingiran. Pitero iyan. Inukanwanan, Pitero waduto. Adi kami pekasagap taman sa didumla so papamamagunong sa kambing. Naso ama ami na lok sa matwa. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Na inisagabiyan siran. Orian yan na sumiyong ko kasi sirungan na Pitero yan. Kadnang ko mataan asakan na api anto na iinituro na karakan na panganangkan na makakadiyatakan. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Namia kau maun suisa sa duo to abubay. Apupilala kau apkemamala. Pitero iyan. Amata na siyama na tuwag kaniyang kaimbelas yan rakasubala so kinisagabenekar kami. Na kagi makau maun gupian utulianon so mga tutul komiaswayan. Na Pitero uswaib. Dikap kelak. Kami kalides ka ko pagtawa mga derwaka. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. Pitero isa sa duo to abubay. Hey ama, sukain kas kanian. Mataan na mapia ataw asukayan ka. Kam mabagera ka sa sarigan. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Pitero uswaib. Amataan asakan na kabaya akan na pakipengaruh makurka suisa sangkaya dua awata akan. Sa asar kang gelebekan karakan sa walu ragun. Na utaro tupang ka sa polo ragun na puun sa kabaya ka. Kadiko kabaya ibokos ka pakargni. Ketoon akong kaumiyug swalla apad ko mga bilang ataw. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Pitero o Musa, agina ni pasadta ko letakan nagusulot ka. Apia ando ko dua taali kimito manakan, na dia koron kamariduan, naswalla se ko gita tero ni saksi. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Nakagi mataruto po Musa sutalik, na lumyala ka wapadiyan si karumanian, na miyakailay ko kilidu palaw sa apoy, na Pitero iyang ki karumanian, targ kano, mataan asakan na miyakailay ako sa apoy, na kalo-kalo o kawitang kos kano apuundar kanian sa tutul, udi na waga apuun ko apoy kaang kano makatitirarang. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Nakagi makataling umaon na miyatawag ko kilidu balintad sa kawanan si iko derpa api akam berakat puun ko kayo.
Hei Musa, mata nasakan swalla akadna nu mga kaadmu. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Na itu geneka subedeska, na ini tugian. Na kagi amay lain ya nagi ikaw lagi dubaskan yan nipay. Na tumining rapupelagui guda kasoy. Na miya tawag, hei Musa, sangur ka, gudi ka kelek. Mataanas ka na pedkukipa ka sa sarig. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Sulud ka alimang ka kuli gubang kalaka, kaan ka mapakali wasindo wakna abas sakit, guka ka panaka alimang ka puun ko kalak. Nagyaya na dua tanda apuun ko kadna naka ay sumpay ko peraon gusto mga nakuda upag taunian. Mataan na siran na miyabuloy siran na pagtawa mga sungklid. Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Pitero iyan, kadnang ko mataan na sakin na miya kapatay ako kiran sa sakataw, na ikelaka kanubo kiran bunwa. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni inni akhafu an yukaththibun. Nasu pagari ko Harun naskanya ni masagugu dadi sakane katero, nasuguang kaskanya na pedakan na pupekatabang. Ap kebenar aku nian mataan asakan naib kelakakan ubah kuiran pakam bukege. Qala sanashuddu 'adadaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Pitero wallah, aim begrami ku berukan kasu pagaring ka. Guseng gaya namis kanu sages. Nada ami samperan kanu amarata. Sabab ku mga tanda aminas kanu dua guso. Miunu terkanu ipu makadeeg. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara. Wa ma sami'na bihadha fi آبائنا الأولين. Na kagi makaw makiran sumusa arak sumanga tanda ami mga rarayag na piterwiran ada kong kaya inunta na balik mata apim bebees guda tanuman negang kai ko mga lokstan wa miya ngauuna. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Na Peter Musa, asokad nang ko'y mataw ko tawa miniuman yan sa torwa na puun ko hadapan yan. Gusto tawa kaad na bagyan yan supakatundugay ngad. Mataanaya adi pekadaeg so mga derwaka. Waqala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Na Peter o Firaun, hei mga nakuda, da akatawang kuwa bagian ni watuhe na salakaurakan. Na kumbaan akong kahe haman salipaw, nambaan akong kasabenta-bentay ka anak ko makapanikutuhan Musa, kamataan asakan na ikakarang kudens kanyan sa pedko mga bukog. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. Na miya nakaburs kanyan gusto mga tantara iyan ko lupa sa diuntol.
Guini pagarangan iran samataan nasiran na disiran kami pekan duden. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Na sinik sa amis kanian gusto mga tantaraian na inibuang amisiran ko kaluden na pamimikiran ang ka wa anto na imiyang betaduki akirang ko mga derwaka. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Na biyelo ya misira na mga nakuda ipupunan na wagiran sonaraka na seik walungan na kiyama na disiran ketabangan. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Na tiundu gemisiran sang kaya dunia amurka na seik walungan na kiyama na siran na pedkuini pamuang. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Na saben-saben nara ini begemi ko Musa su kitab ku Oriano kia binasa ami ko miyagepi-gepi da mga pagtawa pagenay. Mga liliwan na gausayan ko mga manusia. Guturuan agulimo kaaniran katanudi. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Nak naaba ka matataguya Muhammad ku kili dupala wa tampar sa sedepan guane ko ilah mami ko Musa susuguan. Guk naaba ka ped ko kipa ka mamasa. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. Naugay na miyadin kami sa miyagepi-gepi da mga pagtaw na miyakalundukiran sa umor gukna aba ka bebeling ko mga tao sa Madian. Ap kebetia akakiran sa mga ayatami. Naugay na tatapas kami imiyanunugu ku mga sugu. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Gukna aba ka matatagu ko kili dupalaw guani ang mananawag kami. Naugay na limu apun ko kadna naka. Kaan ka mapaka-iktiyar so pagtawadamya ka taling umakira na miya maka-iktiyar amyaw na anaka. Kaan siran makatanud. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Nauda aya, nasukasugatiran na tiyuba sabab kumiyang galab ko mga limayran, na teruuniran, akad na nami, ino kaming kada suguwi sa sugu, kaanami kaunutis so mga ayat kaguang kami mabaloy apad kumiyang maratiyaya. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Na kagi amakaw makiran subnara puun ku hadapanami na piterwiran. Inuron da bagan so lagi duwini bagay ko Musa. Bayran da ungkira suwini bagay ko Musa guwini piterwiran. Dua abalik mata ami tebengasiran. Gu piterwiran. Mata anas kami na umani isakiran na inong kirami. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.
terwangka. Nawiti akon iyo sa kitab puun ku hadapan wallah. Askania ni lebih pekator wadigia dua ya kitab. Ka onutang kos kanian oskanui mga benar. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Naudi kairan masembeg natang kedeng ka aya buah pegundutan iran na sumanga kabaya iran na ribet na baad na tawa maka lebih dedeg kutawa inunutan yan so kabaya iyan na ribet akna abaturwa na puun ku Allah mata anas wallah na dinian pengguna naun supagtawa mga derwaka. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. Nasa saben-saben narapiya ka sunu-sunu amikiran so kateru kaansiran makatanud. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. So sirana ini bagi amikiran so kitab ko unana ya nasiran naskanya ni paparati aniran. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Gui gira pembeti angkiran na piteruiran. Apiarati amiyaya mata anaya abnara puun kukad na nami. Mata anas kami namya belui kami ko una anaya amim bebayurantang. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Siran man na imbagay kiran subalas kiran sa takap sabab ko kaya pentangiran gui peger niran sumapia kumarata gusto sabad ko ini bagay mikiran na ipapamumagayiran. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Gui gira amian giran so ilang napteliku daniran uto gugi iran teron ar kami so mga galeb kami narkiyo so mga galeb kiyo kalilinta da si irkano da asingan ni nami kuda mga malangyan. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Mata anas ka na ding ka keturo so tawa kaya bebayaan ka. Naugay naswala ituro ko tawa ka bayayan. Guskan yan imatao ko kikikideg ko untol. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Na piterwiran o onot yami so toruan na pedemi seka na kegaw kami kulupami bemisiran da senggay sa lindunga apa narigan ap kawiton sumanga unga ulang wantaman ap pagperapuun ku hadapan nami na ugaid na sukada kelangkiran na diiran katawan. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Na madakala binina samia pergi ngedai ni sunuriran so kawia ganiran na katatan sumanga derpairan ada kabalingi ko orianiran inuntas sumaito na ayab tadaminas kami mga waris. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Nada ko beta dukadnan ka ibenian binasa sumanga inged taman sadinian kasuguan supun suanian sa sugu. Apa pekabat ya kirang ko mga ayatami. Guda ko beta demi ibami binasa sumanga inged inunta uso tauron na mga derwaka. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها
وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Nasu ini begirkan wa apian tunaa. Nama tag saga de kapepe ginawa ko kawiyag ku dunia gu para hiyasanon. Nasu sisi ikwalla itumu agu kakal. Banyu di mapeng gede-gede. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Inu sutawa dinian dia namiskanian sadien dia mapia. Naskania na ketemunian uto. Belagi dutawa pia kisawita namirun sumatag saga de kapipia ginawa ko kawiyag ku dunia. Orian ya naskanian kualungan na kiama. Napad ko pumakadar paang ko naraka. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Na see ko gawi iya tawag niyan siran. Na teroon niyan. Anda ay mga sakuto akan nasiran so ini tegunyo. Sa pumakatabang arkano. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Teruono sirana piyamadayan sirano ka teru siksa. Kadna nami sirana yaso dia degemi siran. Lagi du kiada degemi. Angias kami kirang kasee kami reka. Kena abami suguan ikiasim bairan rekami. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Naadna teru sa tawagan niyo si pepemanakuto niyo. Na tawag niran siran. Na diran siran masembeg. Gukasan dengan niran susiksa. Naman dengan nira na ubasiram bumia belo yakipa kau ontol. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. Na si ko gawi iya tawag niyan siran. Na teroon niyan. Antum na ini sembeg ko mga sugu. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. Na karimbutan sirano mga tutul sa alungan to. Na siran na disiran maka pamagisii. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Nasukman sutawa mitubat gumiarat ya guminggalebek sama pia. Na matatang kedah kebeloy ya pedkumia maka deeg. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Nasukad na naka na pagudnian sungani na kabayayan gugi sesamili. Da amiad na bagyan nirang ko kasesamili. Sutis wallah gumapurwa kaawatian ko'y pepenako tumiranon. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Nasukad na naka nakatawan yan so pagmaan o mga rarbiran gusto papayag niran. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Gus kanian swalla da Tuhan inuntas kanian rekian sukudi sa awal gusa akhir gurkian sukukuman gurung kanupekan duda. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Terwangka ay gda iyo ubaluya wallar kanuso gagawi iya tatap sa taman kualungan na kiyama
antawa ituha nasalakaw kualla akawitang kanunian sa maliwanag ino kanu di pumamakinig. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Terwangka aig da iyo ubelo ya wallar kanu sudondo wa tatap sa taman kualungan na kiyama antawa ituha nasalako kualla akawitang kanunian sa gagawi iya pupekad ke kanuron ino kanu dipengilailai. Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Gupad kulimu iya na kini senggay niya narkano ko gagawi iya gusudondo ka ang kanuron pupekadeke guang kanugi makam bebenuk ku kakawasaan yan guang kanu makapanalamat. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Nasi ko gawi iya tawag niyan siran na teroon niyan anda ay mga sakutwa akan asiran so ini teguniyo. Wa naza'na min kulli ummatin shahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Namurot kami ko uman ipagtaw sa saksi na tero nami bayan niyo ikarina niyo nakatukawan nira na mataan na subnar narkwalla gumaylang kiran supim babaasira na kabukag. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil-usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Mataan na sukaron na miad na pedku pagtaw Musa na inumbawan yan siran gubiga na miskanyang ko mga kakawasaan mataan na subuso mga gunsiyan na mataan na kipinad kumada kala mga babager guni na piteroon o pagtaw niyan di ka susunor mataan na swalla na din yang kebabayaan suki ka susunor. Wabtaqi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wabtaqi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Gutuntutan kaso ini begir ka walla ku ingdemauri guding ka pekalipati suki pantag ka ku dunia gu piya-piya ka lagi du kia piya-piya irka wallah guding ka penguntar masuk ka paminasa ku lupa mataan as wallah na diniyang kebabayaan sa pemaminasa. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwah من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Piteroyan, aaya buah kini begenderakan saya na makapantag ku katao wa sisiirakan. Benian dikatawi ya mataan aswalla na sabnara bininasan yang kumyaw na anyan so mga pagtaw. Asos kanya ni lebih adis kanya ni begergu lebih amadak limiatimu. Nadi ipagisa ko mga baradusa sa mga dusairan. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin 'azim. Naluminiyo ko pagtaw niyan ko kaya puparahiyasan yan. Pitero o siranap kebebaya ko kawiyaguwi ko dunia. Aoba adem buar ketano ko lagi duwini bigay ko karon. Mataan as kanyan ititu akir ko untong amala. Wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila salihan.
ولا يلقاها إلا الصابرون. Napi teru osera napi yang megen ko katao dua engkanu subelas wallahi lebih mapia arko tawa miarati ayagu minggelebek sama pia nada kebegeno narwar ko mga papantang. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Nalian dengamis kania nagusudar pa iyan kulupa nada ami adna bagian iyan na pagtawa katabanganiran skania na salakaw ko Allah guda mabeloy apedkum yang asas sabetiran na ginawa iran. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Namya beloy sosirana mindingan-dingan kudar pa iyan kagae agi iran matero. Apa memesako kamataan aswalla na pupakaulad niyan suriski ko tawa kabaya iyan ko mga ore penian gupupakasimpit niyan. Udah kami kalimuun wallah na mataan alian deng kami niyampan. Pememesako kamataan aya adi pekadaeg sumanga kafir. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Giyang ko to ay ngedamaure na isasenggaya mito abagian usiran adisiran kebaya mangarasi kulupagu di peminasa nasu mabebento ga inged na bagian ukipananang gila. بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Sadin sami talinguman yan sumapia na adna bagian yan at tomu adigyuto gusadin sami talinguman yan sumarata na da imbalas ko sirana minggulaw la ko mangararata arwar ko pinggulaw layran. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an laradduka ila ma'ad qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Mataan na so tumiron reka ko Quran na pagkakasawengkan yan dun ko kendudan. Terwangka, asukad ng koe mataw ko tawa minitalinguman yan so turwan. Gusto tawas kanyan na matatagu ko kadadaga mapayag. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Nak na abang ka mapipikir ya Muhammad ikiilaham nerka ko kitab ugay na limu apuun ko kadnan ka na di ka din pembelo ya tabang o mga kafir. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Budi kakiran dan pekialang ko mga ayat wallah ko orian umasa akini turun niyan nerka. Gupanulunan neka so kasimba ako kadna neka. Gudi ka din pembeloy apad ko mga pananako to. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajhah له الحكم وإليه ترجعون. Gudi ka penung genui sa peduala atuhan na salakaw. Da atuhan na inuntas kanian. Solangwan taman na kebinasa inuntas subun talian. Rekian sukukuman. Gurung kanupukan duda.